Ja znam da jedan dio džemata bi hajao da postavi po neko pitanje. Ima li izuna iz oblasti islama i... Ja volim iz islama, nego Pa bezbeli iz islama. Hajde, Vujrum, ima li ko šta da postavi pitanje, profesor da odgovori. Hajde, sam fin. Ja što ne znam odmah što jedno pitanje, samo što kod nas u Bosni, ja sam tužni modra svijeta, Gamra Bikođe selo. Bikođe? Jes. Znam. Ja. Ili mu jezin ili hoda. Što ne uči ezan kao što se ovdje uči? Što mora učiti cedi? Generalno, ja sam protiv svakog krivog oblika predstavljanja. I ja sam protiv svakog krivog oblika predstavljanja. Ja sam da ezan uči živi čovjek sa najružnijim glasom, a ne da ga uči Abdu Samet koji nije živ. Jer ja nailazim na snimke, na snimke, gdje uči ezan Makić Rahmetli Zahid, koji je ubijen u Banja Luci 93. A on sad uči ezan. I onda ovi četnici kažu, evo njega muslimani u tom laganju koliko je pobijeni, da je Zahid Makić, ajno ga uči ezan. I to tako međunarodno zajedno. Dakle, to je krivo predstavljanje. Slažem se da izričito ezan treba učiti živ čovjek. A muslimanima bi davo da grade visoke, da ja određujem, da sam ja ministar. Evo ja sam ležao 3 godine, kažu, za vjeru zakon. Hoćeš mu narod? 100 ili 100 metara. Kolika god je mu nara, ićeš gore ušte. Pa da vidiš ti god nas manju. A sagradiš toliko mu naru, onda snimiš. Dakle, što se mene tiče, ja sam da se ezan uči i pušti. Eto, odmah. Ja sam tak. Može odmah ezan. Evo samo da vidimo, ima još pitanja. Može i kasnije, profesor će biti tu čitavo vrijeme. Pa da mi klanjamo jaciju onda. Ja, da klanjamo jaciju. I neka ne činimo taoca. Pa ja, ko hoće nek ostane. Ja, ne može ostati. Pa ja, da mi ne uslovljavamo nikoga. Jer evo nam ovaj brak, gdje je ovaj Palestina, gdje je? Evo ga. Pa tu je, hajmo, on je vakak, jacije da. Eto, Pa dobro, ovom prilikom da se u ime vaše, u ime moje, u ime ovog džemata zahvalim uvaženom profesoru na ovako divnom kazivanju o porukama i poukama hidžre za sve nas, za stare, za mlade, za omladinu, za žene, da ovo ponesemo sa sobom, da prenesemo svojim najmilijim i da prenesemo svojim prijateljima, ahbabima sa kojima živimo, komuniciramo, da znate, ja sam malo prije samo u nekoliko riječi pokušao da predstavim profesora. On je autor na desetine knjiga iz oblasti islama, iz oblasti sociologije, povijesti islama i tako dalje. Kada je napisao prvu povijest islama, poklonio mi je knjigu i nakon izvjesnog vremena kaže mi on, Mohamed Efendija, jesi li pročitao onu moju knjigu? A ja kažem, jesam profesore, pročitao sam tvoju istoriju. Nisi, kaže Mohamede, pročitao moju istoriju jer sam ja na početku kazao, razumio šta je povijest, a šta je istorija. I dobro se toga sjećam. Sve njegove knjige su izuzetno vrijedne za pročitat, za razumjet, nisu teške, lahke su u razumijevanje jer je on pokušao da prenese svoje znanje nama, muslimanima, bošnjacima, gdje god da se nalazimo. Da ga, dragi Allah, nagradi svakom dobrom. Evo, jedan dio džemate da se klanja jacija namaz. Poslije jacije namaza da smo dole na zijafet i na večeru, pa ćemo ako Bog da, inša Allah ta'ala, muhabet i pričati. A ko je za sabaha da ostane, ostat ćemo i do sabaha. Evo, proučit će nam malo Kur'ana još za kraj i
pa ćemo prijeći na jaciju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Der Alabama hat den Koran gelehrt, hat den Menschen erschaffen. Er hat ihm das deutliche Reden beigebracht. Die Sonne und der Mond kreisen einer festgesetzten Berechnung. Und die Sterne und Bäume fallen vor ihm anbetend nieder. Und den Himmel hat er emporgehoben und er hat das richtige Abwiegen zum Gebot gemacht, auf dass ihr euch in der Waage nicht vergebt. So setzt das Gesicht in gerechter Weise und betrügt nicht beim Wiegen. Und er hat die Erde für die Geschöpfe bereitet. Auf ihr sind Früchte, Palmen mit Fruchthüllen und Korn auf Halmen und duftende Pflanzen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide darleugnen? Er hat den Menschen aus Ton erschaffen, gleich einer Töpferware. Und die Djinn erschuf er aus rauchloser Feuerflamme. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide darleugnen? Er ist der Herr der beiden Aufgänge und der Herr der beiden Untergänge. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide darleugnen? Sadaqallah. Evo završit ćemo dovom, musafirska dova je Kabul. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا وشفيعنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم بارك لنا فيما رزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اغفر لنا صبرا وتكفنا عنا واصنع قوم الكافرين اللهم اغفر محمد اللهم ارحم محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل المسلمين اللهم انصر المسلمين